Ito singa to kuno talita na paro nga radio Fijuan na station gal mo to. Ako na poro ko na talita. Mandaw talita kini na paro radio Fijuan. Kitongo isu untuk talita na paro na radio Fijuan station gal mo to. Kito talita na radio Fijuan. Na radio Fijuan endo talita kita nga Singatoka. Station di Matino Pinatia na radio Fijuan kwa beyanyan. Na Radio Fijuan nandumay bitin na bonga ni BNN. Misambula sekongona bakaleleka ni nonde tukutuku. Eti kongona nonda bunua na buni bola tunde bona minista ni bekani bunota ni me Australia Brett Mason e me bakan de takatiko na non robeo kani na maten tu erua. Ena nona saba kana mata tu ngona nonda bunua kina winding dingi lewe ni katin kabitu ni singa ni bola September. Ero me sota ke bebo Saike Mason kena minista ni bekani bunota ni na nonda bunua ratino ke kumbombola. Tukuno Mason ni mai buo ibina kasara na non robeo saki ena ka windindai. Ena maki merona sota ke bebo Saike Mason kena buni launi maten tu Ayaz Sayad Kayum ena kena betala nota kena betiki na so. E bauda na kena bakarautaki na winding dingi na bula September. E mai imbita da kena loya ni Mahendra Chaudhry Anand Singh na kena tarobi na pakatilowa ni Matabelowa Ivi Chaudhry. Ngoni wobi na katoka e ruana singa me mai tau na kena totongi na liu ni Fiji Labour Party o Mahendra Chaudhry. A mai imbita da kena tikinongo na loya ni Chaudhry o Singh na ruku ni lawa ni Criminal Procedure Code wase ruanan rau tolu sangabulka diwa tikina endua. E tukuna tikona tikinongo ni rawa endua sambi taki me kerea na tarobi ni watu lawa ke wakaya na numa ni sianga ni tiko wana mata belawai na koko ni watu lawa. Sa bakan dindin taki na mata belawai ni adalo Chaudhry na nona sianga ni bakaritaka bakan donu na ilabo ka bakadurumito na bage me bunatani katoka na $2.5 million na kena levu. Esan na bakatau da tiko na nona lewa o turang ni lewa lewu Paul Madigan na singa buke lulunga ngo. Wirekeve na bi songo karanda ungarabi renanga sikir na malmalumu esan na raw ni rabi ngarabi baka binaka na buku ni bebuke ni ministeri ni bulara ramba na social welfare. Amai bakan ditaka na tikinongo na marama minista Dr. Chico Luweni na kabini kuwa ena kena bango leiti ko endona rokatini na undol na dola kina bitu ni songo ni bebuke na nonda bunua. Era bakaritaka na bisongo so me bakana Home of Compassion kena Fiji Council of Social Services ni bebuke bakaila bongo ena bueta vake na iwatanga ningendi ni nondra vingarabi vira na malmulumu kira nangase vake. Kinangito eraton na ngandrebo toka na timi ni Viti meraton na bakan di tekirto na yutio itini ruo na sota ni RB World 7 Series may si Kotelandi kay Ngilandi. Bakaritaka na kapitani ni tim ni Osia Kolinisau ni Bikaungo na bukea na bakaraw kina sota ni Burubura sa na Olympic Games na Ronondol tin Kauno. Erto baka na mate ti Kongo na dorugo kina sota ni Glasgow Sevens na moni madongo. Obiti etombo bata kena mata tim ni Argentina, Kenya kena mata tim ni Welesi. May dabe kir na bakalala ni nonde tukutuku ni baka deng binaka. Na Mbula FM krake taletaki. Gonga elambasa Mbula FM namba 2 na sere. Untuk talita na paro na Mbula FM namba 2 na series. Kau buat itu gara-garaki au rebot juga ni stima. Au ndau talita kana paro rongo na Mbula. Bola bina Fiji Mbula FM namba 2 Singatoka. Bola bina era roga Mbula FM namba 2 tikonga. Bula FM namba 2 NSR.